Kaag sa numero 1 sa mga balita, subong adlaw. Bacolod City Mayor Albee Benitez nagaplano nga magpasaka sa class suit kontra sa Central Negros Electric Cooperative matapos magub-an sang aircon. Iyang ginahaylo ang mga konsumidor nga nagub-an sang appliances nga magpasaka man sang kaso. Yaring report ni Nico Delfin. Madamo na sa mga konsumidor ang nagareklamo sa pagpatay sigas ng supply sang kuryente humalin sang nagligad nga simana. Mismo si Mayor Albee Benitez nagub-an sang air conditioning unit bangod sang power fluctuation. Gani nagaplano siya nga mag-file sang class suit kontra sa Central Negros Electric Cooperative sa pagpati nga dapat manabat ang distribution utility. Ceneco should have a protection system. Kung mag-fluctuate ang kuryente, hindi na dapat maigo ang mga consumers. Sila anay, they should have that equipment in place to ensure na hindi maigo ang mga consumers. So I'm looking at this because if ever that there is liability on their part, I don't mind organizing a class action suit para mabawi itong nagubang airport. I'm sure mga iba na dias also have the same situation, and it's incumbent sa ilang protectionan ang mga consumers. Sunod kay Ceneco Acting General Manager Attorney Arnel Lapore, hindi silang dapat basulon sa nagaluntad nga power fluctuation bangod ang transmission lines sa National Grid Corporation of the Philippines amo may diferensya humalin sang nagluntad ang system disturbance kag widespread power outages sa Panay, Negros kag Guimaras humalin sang Abril. We have our own devices for our distribution line. No, but these devices cannot control the fluctuation caused by the grid. Okay. These are technical matters with almost all cooperatives, electric cooperatives, and coupled. I think it was made clear during the hearing before the House of Representatives that the culprit was AGCP. Ang problema sa grid is now being investigated by no less than the Senate. So, ang fluctuation sa ginasuffer natin is not at the side of Ceneco. Because it is interrelated siya. It's caused by the grid. Ang fluctuation sa voltage, mag-low ang frequency, problema gid siya. Sa committee hearing sang Committee on Energy sang Kongreso, ginpahayag man ni NGCP spokesperson Attorney Cynthia Alabanza nga isa sa mga kabangdanan sang undervoltage kag underfrequency sang grid ang pag-disengage sang Pump Conception Power Corporation nga nagresulta sang pag-trip off sang iban pa nga mga power plant nga konektado sa subgrid. So it was unexpected po na bumitaw yung power plant. And dahil malaki po yung karga ng power plant at 135 megawatts, it caused a severe undervoltage. Another factual antecedent that we also want to clarify po is at the time this happened, marami pong naka-forced outage sa Visayas grid. So nung bumitaw po yung power plant, yung PCPC, wala na po tayong pagkukunan ng voltage support. So talaga pong nag-cascade at dahil nga po at the time, although normal po dapat yung situation, hindi po nakaya ng sistema yung pagkawala ng 135 megawatts in one go. Now, this was the first incident po noong April 27. The succeeding incidents po on April 28 and 29 were all related na to the difficulty of Panay to recover from that event. Ang NGCP ang nagpanawagan na para sa mas mabaskog nga coordination sa bahin sang generation, transmission kag distribution agud mapasiguro ang power supply chain. Nagalao man ang pamunuan sang Ceneco nga mahangpan sang konsumidor nga hindi sila ang balasulon kung may problema sa grid kag sa bahin sang power plant nga ginakuhaan sang supply sang distribution utility. Nico Delfin para sa DG Cast Negros.